Akusa neza muri iyi minsi ra imyenda wambaye urimo urayikura he? Iyi myenda ndayikesha M&B Attires Limited. Bitesha ko bihenze. Oh, iyi myenda nta gihenze, irahendutse cyane cyane cyane. Muri M&B Attires Limited ibiciro biba biri hasi. Cyane cyane muri iki gihe cya sama none. Gera rero agashya nakahero muri iyi minsi. Agashya rero tubafitiye. Nukureka guhendwa ukagera aho bikorerwa. Nanjye zaza mu nkore. Uzaze rwose. Ubukorere. Murakoze cyane. Nyiriwe muraho. Muri kumwe na managing director wa company yitwa M&B Attires Limited. Ni company ikora ibijyanye n'imideli. Tugukorera umwenda aho waba uri hose ukakugeraho kandi ku giciro kiri hasi. Uko mubibona rero iri kote ryiza cyane, ukeneye ikote, ikositimu nziza kuva hejuru kugera hasi, ni muri M&B Attires Limited. Ukeneye aka jacket nk'aka ngaka, ni muri M&B Attires Limited. Ishati nziza nk'iyi ngiyi n'izindi ziruseho, ni muri M&B Attires Limited. Aka blouse keza k'abadamu n'abakobwa muri M&B Attires Limited. Imyenda y'abageni ni karibu, reka guhendwa. Icyo usabwa ni ukohereza model, ifoto yawe, tukagukorera umwenda, buri fashion yose turayikora. Gera aho bikorerwa, reka guhendwa. Dukorera mu nyubako ya Chic B52, uhageze waduhamagara kuri telefone 078 755 78 29. Murakoze, reka guhendwa, gera aho bikorerwa.